zadatak bio je da nam pripremiš nešto o svom rodnom gradu. Možemo da čujemo nešto. Ottawa je moj rodni grad. Ottawa je glavni grad Kanade i nalazi se u provinciju Ontario. Za početak, Ottawa je četvrti najveći grad u Kanadu. Ottawa nije bila planirana za glavni grad i umjesto toga kraljica Viktorija je proglasila Ottawu glavnim gradom 1857. godine. Ottawa je sedmi najhladniji glavni grad u cijeli svet. Posle gradova kao što su Moskva, Reykjavik i tako dalje. U Ottawi ima 14 muzeja i muzej civilizacije je najposjećeniji muzej u cijeloj Kanadi. Ottawa leži na 3 rijeke, Ottawa, Gatineau i Rideau. I Ottawa je sedište kanadskog parlamenta. Tvoj drugi zadatak bio je da nam kažeš nešto o festivalu u Kanadi, o nekom interesantnom festivalu koji ne postoji nigde u svetu, sem u Kanadi. Winterlude, u engleski Winterlude i u francuski Bal de Neige, je godišnji zimski festival održavan u Ottawi, Ontario i u Gatineau, Quebec. Aha, dobro. Ima mnogo različitih atrakcije. Na primjer, održava se konkurencije ledenih skulptura gdje se takmiče vajari iz celog sveta. Wow. Također ima atraktivnosti za djecu kao ledeni tobogan. Vi možete isto klizati na Rideau kanalom nazvani Skateway, koji je najveće klizalište u cijelom svetu sa dužinom od 7,8 km. I možete isto kupiti jela kao karamela od javorog sirupa i dabrove repove koji su preženi uštipci u obliku dabrovog repa. Oni mogu biti slatki, na primjer šećer i cimet, ovo je to. Ili slani, na primjer namazan puter od luka i posut sirom. Ovo je moj najomiljeniji vrste da jedi i možeš samo da kupiš ovo u Ottawi. Aha. I konačno Winterlude je velika turistička atrakcija i traje 3 nedelje. Obično to 3 nedelje su prve 3 nedelje od februara. Treći, posljednji zadatak bio je da izboješ neki specijalitet, na primjer dezert, čuveni dezert u Kanadi, i da nam kažeš nešto o njemu, kako to izgleda, kakvog je ukusa. Slatkiš ko sam bila da pričam se zove karamela od javorog sirupa. Ovo je slatkiš ko samo možeš da kupiš u Winterlude ili u zimu. Nije nešto ko možeš da nađeš u kafanu ili u trgovinu da kupiš. Što je interesantno od ovo slatkiš je samo trebaš javorog sirup da ga napariš i isto trebaš sneg i štapići. I kak napariš, kad možda vidiš ovdje, ti samo staviš javorog sirup koji je kao mnogo je toplo na sneg koji je čist. Naravno, dobro. I ti staviš štapić i kad mota će da ohladiti i ti jediš, je slatko i ima ukus kao javorog sirup koji je baš nešto koje je stereotipično kao kanadski. Da, tipično za Kanadu. Da, i na zastavi je javorov list. Da.